Yesu kam lok tepang-panggale tangam galong. Mareko number 14, 1 ngam 11. Gurat 9 wopum tepet. Wan kama yung gurat 9 ngat. Kulan nanang kamulum bende nemnat nanalok kulat 9 wala tumala umbi. Sandap tepet kot palong umbi tapa ama biesi ngat. Endake manda nandatere ama ende Yesu tekembi urukambek tok telak gitak wandin wan elos tanggalang. Nekta endangantang enggalang. Nam kangbi ama tamde nampanandam bi gimbat tamik tanamnelang. Wala tambi gulat 9 kanang wandang nam tane. Tambi Yesu le betani it pelan ngambi ama no tamangan wandak pambang indamgu koy Simon endok ilnan nanang napaku. Palongurumbi tamno ende pamatul malang kandem tuan wopum sanak wan takem pambi. Kawat kalambim ompangkrombi pamatul wan Yesulok kumamplon lamuku. Lamurumbi aman tuwan warok pakalang ende tamda kanang si komandumbi nisingan engkalang. Ntekta sanak pamatul kandem ngan salak tumbukulalak tuk tuan van wopum sanak menem 300 netepek ende tuk wan tualok kamulumda menem walinin takembi ama pampangenda emek. Wantangembi tamda nongombangkalang kan Yesu lengo beu barun sinde nekta malapmang ende takan dem tanamlak ama pampangensi enda 9 tuap singkata kwa wala tambi 9 no ba nola epmu pangatane nantangda kantem tanela gan nakta 9 tuap singkata nam pareta wala tambi tam ngala man ngantangkat nepek nek tuap tanamek wolok tuap tek enda pamatul inamak wanak kambambi nep kandit tapi nakalang wolok iptangkan panggap na tepangkapangkali tanamak nak piangkan sanlit dembe ngana kalang tuap ganggat manda kandem ngan eu sakta umbi tam ngala nepek nek tanamak wolok kasat wakat wet tuap tesembi tam endo kasat eu kait taukak. Tambe Judas Iskariot wan Yesu lok wangangi 12 endong nanin no ende Yesu bola tangmek tok tapma ama biesi long ngambi warok tuap enguk tambi ende wan nantambi smbasi sare umbi mane lang tok nakwambang danggalang tambi Judas le kusei kamapi Yesu bola tangmek tok banga kandem losong